Hello there, I know this is a little bit strange but I just want to say some things. I'm terribly sorry for the resolution of the clips. I had to restart my Windows. And in the process I lost all my videos and material. And because of that, every single clip is in 720p. But with that out of the way, I just want to say that I'm extremely happy with how much my channel has improved in the past few months. I have some big projects coming up, and I'm looking forward to seeing what 2020 has to offer. I wish you all Happy New Year. But all you do is leave. Another million on my schedule. No love for him, nigga breaking hearts. Ali ne moramo imati taktiku moramo imati. O, koju? Pa normalno da ovaj CSGO besplatan, kad je prije bio dobar tad se i plaća, sad je ovo tu. Joj daj Prpa šuti ti nisi terorista. Terorista. Ovo terorista. A možda se trebalo ove policajce uzeti. Oni su bolji. Kaj stig? Policajci, policajci. Ovo se mora zapisati. Policajci. Kao, nisam ni krenuo već ovo. Kak je on mene s pištoljićem pogodio? Da, to ima logike, da, ima. Momsi, jel vama kad onak oči zatvorite, jel vama onak mrak? Šta malo bježe, a? Jebem ti dušu. Čekaj, gdje mi ima krava? Da imam ja pisat krava, možda mi nađe. Samo Lokina, ideš ti vid ako treba. Daj, ono, mene lik zaklo. Da, eno ih tamo dvojica, taman. Ali ja sam jači, mada ću se ja skrivati. Dobro. Da, ko je Prpa, ovo daj ti debil? imaš diffuzaj, Prpa. Kaj si ti lud, ne vrem! Pored njih dvojica da ja idem diffuzat, aj nemojte, dečki, pa nije u redu. Dodi, dis ti. Vi kak se on brzo kreće, zak se ja krećem ko nekav retardant, jedno ovo puš. Mene glava boli. I mene isto da znaš. Prpa, očito da ti ne znaš igrat. Ne. Slošar. Di vidite? A kaj tebe to zanima? A jebo ti dok ovaj, kad staviš pištolj ono moraš. Kak si loš? Ne, loš sam. Kak smo loši, jel? Ti mi je loš. I'm going to show you because I'm the... you can see the skin. Yes, I'm a professional. I'm grandmaster... No. Grandmasters, yes. Eventually. Fuck you. Get back in the fight. Thank you. We are so good, guys.
Need to take my temperature? I'd be happy to drop my pants. He's all yours. Get him out of here. He's good. Get the door open. What? Wolf. Wolf. Sirovina. Sad ne sad prekreta, nego prije nego što je... I sirovina. Nego što je škola završila kao da me svi tlače. Puštak stavlja ono na spoted odmah, znači odmah. Isus, koji play of the game, frajeru. Bolje sirovina Minecraft igra nego ona. Kakav roast. Le epic roast. Toliko rostih sirovina da čudim se da je takve boje. Ok, to je sad fakat onak previše. To je to onak. But I know that I know. Fuck off. If your friends are not online, jel ti snimaš? Da. U konj treba, mogu se mi prijega, čekaj. Last time on Dragon Ball Z. Today I'm going to show you how not to suck. In Overwatch, of course. 1 minute, 37 seconds later. No, 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 no. No, 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 no. Radiš di si ti? Pičke materine. A kak ga nisam ubio ako je krv bila iza glave? Iza glave. Nemoj me tu terorizirat, zakvaću ti. Four, three, two, one. Daj, di si mi sad umro, ono. A jebo ti. Pičku mater, daj mi još jedan bombon. Arafal, Rashal. Right then, that's all the sensible stuff dealt with. It's time to hit the road. Now, one thing you need to know about this Alfa Julia is that it's the first Alfa Romeo saloon in 25 years to be rear-wheel drive. What? What the fuck? Mala signorina, perci malo sira, eh. Yeah.
slušao samo betke. F12, bot. Pa nema bota, o tom je stvar. Dobro, kaj se derete? Nije Tito umro. Okay, Hector, I'm reloaded. Fuck, yo, my bad. Hey, yo, bitch. Hey, couple out wristbands looking like a hitman, but a nigga tryna hit a leg man. Took it to the bathroom, fucking through this hit man, left a leg shaking like a crib dance. Bad front door, think that's a crib man. Pay that man, I told him no tip man. Pinky out pack, got my eyes low kid man. Now I'm on go like a red man. Hey, go. Where's the I can see that I will have to teach you how to be villains.